subscribe, batok sa ko. Tutup deh. Be. Lah, slow jalan be lah. Tutup bae mah. Lihat aing. Cik, udah kenal serangan ini coba. Assalamualaikum. Lang. Ya Jangan. cok. Singkat kumpit, aing ngadakan salama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena aing sih di dia. Pak, aing di kopi. Warungnya tutup siapa? Aing di kopi, warung tutup. Bah ngopi aing. Mau pipi di mana yuk? Ngerti aing lah. Pada di Ayo mah. kopi nak. Ah iyalah. Oke, siapa tadi? Aing saya botol 2 botol mah yuk. Ayo siap. Cok. Di bawah. Di bawah lah, sempit banget. Woi, Net. nunduk bae share ke mana? Iya, aing keur main Pokemon Go iku. Isi Pokemon bugo. Oh, aing nyangan ieu tah nyangan Pokemon Itu jelas lagi eueuh. Ah, iya di HP. Emang euas dunia aslinya mah cuma di HP mah. Ini lu mas ya? Kemana? Ngopi aing. Itu aing gak ngopi ya. Ayo cari Itu. ngopi. Ayo berangkat. Ayo. Mana ngopi na? Ngopi aing ngopi. Oh iya nih masih kamar ditanya. Oh benar di. Benar ya. Oke. Iya ini masih ya. Betul, itu kopi itu. Betul. Mau tanya cai-cai atuh. Bukan. Ih, satu pengajian. Buka tuh. Bagus ya kencing di mana? Kuncinya di mana? Ya. Pengajian. Kuncinya di mana? Oh, aing kuncinya ketinggalan di mobil. Ih, repot aku hari kita memang. Mana mobil sana? Itu Ada ada harupnya. itu, oh. Ah, bisa. Duk itu. Tinggalan di dia sih. Buset, Kopi ngopi eueuh pan. ngajakan doang lah sih ya. Tadi bang nguruskeun ieu ya tinggalin. Aduh, capek ya lah. Kemana ya, Bos? Ayo belukeun geus ya. Tadi itu tuh karep. Bos mana yuk? Tadi yang simat, yang dahar saya. Mana emang? Simat itu simat, Dek. Lepas aja lepas itu. Aduh. Tak lompat. Wah, lompat. Wih. Bos lo kena bae. Sia, najok aing. Iya, orangnya nyeri tapi aing. Bolong aing. Wah, simat nak mana ya? Bas, tuh. Iya, di hulu si Ojan ya. Woi. Mana si mata? Ya. Sa, nanahonan dia, ha? Siapa du? Oi. Hemat aing tadi dia. Hemat. Oi. Sia, anu benang simet, nu benang sirah aing. Tadi aing simat. Mana eueuh tuh eueuh. Ya. Tadi. Iya. Capean aing ngalos sampai rumah. Geus ngari tuh. Budak leutik, budak leutak. Woi. Ya, dah dong. Iku sih budak tah. Nah, Edan tiba-tiba Tuh aya simut di dieu. Cenah ge di sirah aing nu beunang lain simut. Deukeun bae mah orang kampung Indonesia beunang. budak. Oh, konyol jasa. Orang kaya gabut ya ieu aing. Loba duit cing, loba duit aing. Aing nak kerjakeun deui, duit geus loba, tuh kudu dikerjakeun naon. Cing aing gabut jadi dia mah ya. Ieu bendaharaan orang kampung jauh ngeuna ya. Oh, oke. Saya duduk tuh. Hampir kena ya. Jadi nya boga bang dahar aing. Kita mau duit pohon ieu. Deg. Wih, keram sih di dia. Tadi sorangan. Ih. Aing namanya saya keraun di dia. Kita ada sorangan nih, baturan aing ge. Biasa emang siapa? Saya keraun di dia. Oh, terus cicing bang ya. Saya sorangan anda ke Medan tuh. Kalau edan gua, jelas ya. Iya edan sorangan bae di dia. Ih, aing waras kieu sangka edan. Yuk kayak Yuk. Ayo, kuno obi jambu di kampung. Karuan teh. Dinanam lagi aing. Dina aing senang orang kaya can pernah daun kos ieu. Cek semua polongo. Ih, ini kebon sa. Iya. Kebon aing. Jual kau aing lah. Hah? Jual. Gua duit yang aja.
Aing balik saja aing. Kagak lah, pego lepas. Aing guys, pego bener ya. Oh, Kayak aing ikut itu lagi mah, oke. 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 Baik ya. Jamut aing. Kalau nanya, simut. Atau si bodoh guys simutan. Oh, sudah basa-basi saring langsung ayo. Iya lepas. Orang ada doang sakit. Woi. Aduh, woi. Aduh. Aduh. Wah, lu naga kain.